tariba twirukagaho twataga 17 ariko ubu nta kibazo turi gukora 24 sur 24. Nasasu muheruka kumva? Nta amasasu yo garimo ligari gushira kabisa. Hanyuma ubu turi muri Congo, ni Republika Demokarasi ya Congo ifite President Antoine Felix Tshisekedi uri Kinshasa, ariko tukagera tukabona n'umutwe wa M23 nawo ufite umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ukurikije imiyoborere y'igisirikare FARDC n'imiyoborere ya M23, urabona itandukanirizo kuri ibyo bisirikare byombi rimeze gute? Bwana, imitandukaniro gurahari kabisa. M23 kigera muno nta muntu upfa, nta muntu nyagwa ibye, vraiment batuboye neza nta kibazo. Hanyuma mujya mugerageza gukurikira amakuru y'abaturanyi y'abakongomani cyangwa se abandi batuye mu mujyi wa Bukavu, mwumva amakuru yabo ameze gute? Bwana, amakuru ya Bukavu nayo twumva ko nabo kuva M23 yagera Bukavu nabo buno bameze neza, vraiment ko nta kibazo kabisa, nabo bakora 24 sur 24. Biratandukanye burya kugereranya, biragora iyo utangiye kugereranya. Gusa icyo nabonye nuko ibijyanye n'umutekano n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite no muri Republika Demokarasi ya Congo, naje gusanga bitandukanye n'amakuru twumva n'ibyo twumva ko nta mutekano mu mujyi wa Goma. Hano rero urujya n'uruza ngira ngo warubonye, hari abakongomani bari kwambuka bava muri Congo bajya mu Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda hari n'abanyarwanda birumvikana bari kuva ku mupaka. Nanababwire ko ahangaha mperereye neza ni ku mupaka mutoya cyangwa se hafi ya Petite Barrière, nyuma yuko twavuye kuri Grande Barrière tugenda tureba situation umutekano uko umeze. Ariko ikindi wenda ku bijyanye n'itandukaniro, murabona ahantu magaze, mu by'ukuri warumbaje ngo itandukaniro niri hehe koko. Buri kintu cyangwa se buri gihugu kiba gifite ubudasa bwacyo ku isuku y'u Rwanda, ariko nahanga byatangiye. Ngira ngo kuri uyu munsi wo kwa gatandatu ushobora kuba ari umunsi washyizweho n'ubuyobozi bwa AFCM 23 bwo kujya bakora umuganda. Bonye ko ikijyanye n'umwanda abakongomani batangiye kumva akamaro k'isuku, batangiye gukora umuganda ndetse bagafata bimwe mu bintu bigize umwanda bakabishyira ku ruhande. Twagiye turaba mu mijyi, umujyi ukeye, ngira ngo muri rond-point twageze, tuvuye ku cyambu hariya hepfo, umujyi urasukuye. Nekereza ko ibintu nk'ibi ngibi n'ubundi ntabwo bishobora kubura mu mujyi nk'uyu nguyu, cyane cyane nk'ikaritsiye yo mu Birere. Ni imwe mu makaritsiye muri uyu mujyi wa Goma ituwemo n'abaturage benshi, kandi ni karitsiye y'ubucuruzi birumvikana, haba abava mu Rwanda, haba abava muri Congo, ni karitsiye y'ubucuruzi. Nahoze mbona ahubwo ko ngo Goma ville touristique, niko ndi kubona, ngira ngo abareba inyuma yawe barabibona. Wabonye hano ari ahantu nyaburanga? Bien sûr, ugeze ku kiyaga cya Kivu hariya hepfo tukabona ubwato, tubonye ubwato bunini cyane bufite nka nivo nkenye. Ngira ngo wenda ku Rwanda ntabwo twagize amahirwe yo kujya tubona ayo mato, ariko nanone duturanye n'umujyi wa Goma, dufite ikiyaga hariya i Rubavu. Ayo mato ashobora kuhagera Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel 3, Emmanuel 4 kugera kuri 5, Aganze, tubona Salama. Ibyo byose ni ikikwereka ko igihe waza hano rwose ushobora kuba uri muri site touristique, cyane cyane ko nabonye n'umujyi urimo ibikorwa remezo, n'umujyi uri kubakwa mu buryo bushimishije. Tunatekereza ko n'ibindi by'akavuyo byajyaga bibamo bitewe n'ubuyobozi ubu ngubu umujyi wishyiriyeho, hashobora kuzagaragara impinduka mu batuye n'umujyi wa Goma. Ngira ngo turagenda tuganiriza abantu batandukanye. Hari umuvandimwe hano wamuganiriza. Papa, tukuganirize akiongea Swahili ni sawa. Bimeze gute nongea Kiswahili? Ikinyarwanda. Blaze, wahindukiza kamera zacu. Tugize amahirwe uyu munsi nk'umuturage wa Republika Demokarasi ya Congo uri gukora business ize hano. Urumva ubuzima bw'umuturage hano muri Goma bumeze gute? Hano ubuzima bwacu twabaga dufite ikibazo yuko guverinoma yabagiye hari abamoto tariba twirukagaho twataga 17 ariko ubu nta kibazo turi gukora 24 sur 24. Nasasu muheruka kumva? Nta amasasu yo garimo ligari gushira kabisa. Hanyuma ubu turi muri Congo, ni Republika Demokarasi ya Congo ifite President Antoine Felix Tshisekedi uri Kinshasa, ariko tukagera tukabona n'umutwe wa M23 nawo ufite umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ukurikije imiyoborere y'igisirikare
FARDC n'imiyoborere ya M23 urabona itandukanirizo kuri ibyo bisirikare byombi rimeze gute? Bwana imitandukaniro gurahari kabisa. M23 ukigera muno nta muntu upfa, nta muntu nyagwa ibye, vraiment batuboye neza nta kibazo. Hanyuma mujya mugerageza gukurikira amakuru y'abaturanyi y'abakongomani cyangwa se abandi batuye mu mujyi wa Bukavu, mwumva amakuru yabo ameze gute? Bwana amakuru ya Bukavu nayo twumva ko nabo kuva M23 yagera Bukavu nabo buno bameze neza, vraiment ko nta kibazo kabisa. Nabo bakora 24/24 kabisa. Mu mujyi wa Buvira ariko ngo aracyari imirimo. Bwana batubwira ko mu mujyi wa Buvira ko batari bahagera, bashobora kuba bageze Kamanyora, niko tubyumva, ntago tubizi neza ariko niko bihagaze. Abakongomani baba bariyo aho ngaho. Abakongomani baba bari benshi kabisa. Urakoze cyane. Uyu nguyu rero wagira ngo numwe mu bakongomani bakora business, ari gukora business hano muri uyu mujyi wa Goma. Aragaragaza itandukaniro ryari ririho mbere yuko umujyi wa M23 umujyi wa Goma ubohozwa n'ingabo za M23. Barishimira ko umutekano umeze neza, barakora neza, nta kavuyo, nta babambura. Ibyo rero bikaba ari ibyo kwishimira ku baturage b'abakongomani. Ganiriza uwo mwana uvuye ku ishuri nawe twumve. Uvuye ku ishuri? Jacques, mwana uvuye ku ishuri. Usikie Kinyarwanda. Unaona je security ya Congo hapa hivi? Hapa. Naona tu bien, mais watu nyoba kwa kufa tu. Kufa usiku na mchana. Lakini ma security ilisharudia. Isharudia go bien. Mais crise ndio inakuwa. Crise. Muko mnatumika, franga ziko Goma wana. Hakuna franga. Iko kazi na watu iko na jenga. Chakula ni nzuri. Chakula ni bien, mais makuta ngine nimekwambia makuta njoo hakuna. Ndio. Tunakushukurisha, ulishatoka kwa masomo? Mimi somaki, mimi natumika 3 pine. Ulishamaliza? Ndio. Uko technicien? Uko unapata franga lakini? Iko sana. Utapata, usiwe na shida, usiwe na noma. Ndio. Bonjour. Comment ça va? Comment allez-vous? Bien. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ulishatoka kwa masomo? Leo ni samedi, ulishafanya salongo? Tulifanya. Vilikuwaje? Vilikuwa tu bia, tulifanya tukifanya usafi wa vile. Abatumva ururimi rw'igiswahili, uno mwana avuze ngo ikintu hano bari gukora umuganda wakozwe kandi wakoze umuganda mwiza. Ibi ngibi nibyo kwishimira kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Jacques, ngira ngo dusoza waza kwakira uriya mu mama, ngira ngo muganire umwe mu bantu n'ubundi bari butuganiriza ibintu bitandukanye, ariko ni mu rurimi n'ubundi rw'igiswahili, kugira ngo ngushimire cyane, ariko n'ubundi tujya kumwakira. Twagiye tugenda tugana rero mu buzima bw'abakongomani. Reka nongere ngusuze kuri Iris TV, ndizera ko umeze neza. Nyagasani ubugingo kurama byose turakomeje. Ni visite twagiriye RDC Goma, ubwo ni umujyi wa Goma. Ubu turi mu birere, ngira ngo ni byinshi turi buganira. Turageza kuganira na benshi batandukanye, turaganira n'abacuruzi, turaganira n'abagarutsi wabo, turaganira n'abahuye na byinshi cyane, ariko by'umwihariko Jacques, ndakwakiriye kuri Iris TV bundi bushya. Urakoze cyane Blaise. Vraiment uyu munsi navuga ko umunsi udasanzwe nyuma y'amakuru atandukanye, amakuru yagiye avugwa kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Hatangajwe byinshi, havuzwe byinshi. Uyu munsi ndi muri quartier aho bita mu birere, quartier Mapendo, niko nabonye abaturage barisanzuye, abaturage bari gucuruza, activite ziragenda, ariko n'ubundi nta kindi kidasanzwe uretse ko uyu munsi bashima ko hari umutekano. Hano wabonye gute, wahagereranya na hehe mu Rwanda? Biratandukanye burya kugereranya, biragora iyo utangiye kugereranya. Gusa icyo nabonye nuko ibijyanye n'umutekano n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, naje gusanga bitandukanye n'amakuru twumva n'ibyo twumva ko nta mutekano mu mujyi wa Goma. Hano rero urujya n'uruza ngira ngo warubonye, hari abakongomani bari kwambuka bava muri Kongo bajya mu Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda hari n'abanyarwanda birumvikana bari kuva ku mupaka. Nanababwire ko ahangaha mperereye neza ni
ni ku mupaka mutoya cyangwa se hafi ya Petite Barrière, nyuma y'uko twavuye kuri Grande Barrière tugenda tureba situation umutekano uko umeze. Ariko ikindi wenda ku bijyanye n'itandukaniro, murabona ahantu magaze mu by'ukuri warumbaje ngo itandukaniro niri hehe, koko buri kintu cyangwa se buri gihugu kiba gifite ubudasa bwacyo ku isuku y'u Rwanda. Ariko n'ahangaha byatangiye, ngira ngo kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu ushobora kuba ari umunsi washyizweho n'ubuyobozi bwa AFC M23 bwo kujya bakora umuganda. Ubonye ko ikijyanye n'umwanda abakongomani batangiye kumva akamaro k'isuku, batangiye gukora umuganda ndetse bagafata bimwe mu bintu bigize umwanda bakabishyira ku ruhande. Twagiye turaba mu mijyi, umujyi ukeye, ngira ngo muri rond-point twageze, tuvuye ku cyambu hariya hepfo, umujyi urasukuye. Nekereza ko ibintu nk'ibi ngibi n'ubundi ntabwo bishobora kubura mu mujyi nk'uyu nguyu, cyane cyane nk'ikaritsiye yo mu Birere. Ni imwe mu makaritsiye muri uyu mujyi wa Goma ituwemo n'abaturage benshi, kandi ni karitsiye y'ubucuruzi birumvikana, haba abava mu Rwanda, haba abava muri Congo, ni karitsiye y'ubucuruzi. Nahoze mbona ahubwo ko ngo Goma ville touristique, niko ndi kubona, ngira ngo abareba inyuma yawe barabibona. Wabonye hano ari ahantu nyaburanga? Bien sûr, ugeze ku kiyaga cya Kivu hariya hepfo tukabona ubwato, tubonye ubwato bunini cyane bufite nka nivo nkenye. Ngira ngo wenda ku Rwanda ntabwo twagize amahirwe yo kujya tubona ayo mato, ariko nanone duturanye n'umujyi wa Goma, dufite ikiyaga hariya i Rubavu. Ayo mato ashobora kuhagera Emmanuel 1, Emmanuel 2, Emmanuel 3, Emmanuel 4 kugera kuri 5, Aganze, tubona Salama. Ibyo byose ni ikikwereka ko igihe waza hano rwose ushobora kuba uri muri site touristique, cyane cyane ko nabonye n'umujyi urimo ibikorwa remezo, n'umujyi uri kubakwa mu buryo bushimishije. Tunatekereza ko n'ibindi by'akavuyo byajyaga bibamo bitewe n'ubuyobozi ubu ngubu umujyi wishyiriyeho, hashobora kuzagaragara impinduka mu batuye n'umujyi wa Goma. Ngira ngo turagenda tuganiriza abantu batandukanye. Hari umuvandimwe hano wamuganiriza. Papa, tukuganirize akiongea Swahili ni sawa. Bimeze gute nongea Kiswahili? Ikinyarwanda. Blaze, wahindukiza kamera zacu. Tugize amahirwe uyu munsi nk'umuturage wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo uri gukora business ize hano. Urumva ubuzima bw'umuturage hano muri Goma bumeze gute? Hano ubuzima bwacu twabaga dufite ikibazo yuko guverinoma yabagiye hari abamotari batwirukagaho, twatahaga 17, ariko ubu nta kibazo turi gukora 24 sur 24. Nasasu muheruka kumva? Nta amasasu yo garimo ligari gushira kabisa. Hanyuma ubu ngubu turi muri Congo, ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo ifite Perezida Antoine Felix Tshisekedi uri Kinshasa, ariko tukabona n'umutwe wa M23 nawo ufite umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ukurikije imiyoborere y'igisirikare FARDC n'imiyoborere ya M23, urabona itandukanirizo kuri ibyo bisirikare byombi rimeze gute? Bana imitandukaniro gurahari kabisa. M23 kigera muno nta muntu upfa, nta muntu nyagwa ibye, vraiment batuboye neza nta kibazo. Hanyuma mujya mugerageza gukurikira amakuru y'abaturanyi y'abakongomani cyangwa se abandi batuye mu mujyi wa Bukavu, mwumva amakuru yabo ameze gute? Bana amakuru ya Bukavu nayo twumva ko nabo kuva M23 yagera Bukavu nabo buno bameze neza, vraiment ko nta kibazo kabisa. Nabo bakora 24 sur 24 kabisa. Mu mujyi wa Buvira ariko ngo aracyari bana batubwira ko mu mujyi wa Buvira ko batari hagera bashobora kuba bageze Kamanyora, niko tubyumva, ntago tubizi neza, ariko niko bihagaze. Abakongomani baba bariyo aho ngaho? Abakongomani baba bari benshi kabisa. Urakoze cyane. Uyu nguyu rero wagira ngo numwe mu bakongomani bakora business, ari gukora business hano muri uyu mujyi wa Goma. Aragaragaza itandukaniro ryari ririho mbere yuko umujyi wa M23, umujyi wa Goma ubuhozwa n'ingabo za M23. Barishimira ko umutekano umeze neza, barakora neza, nta kavuyo, nta babambura. Ibyo rero bikaba ari ibyo kwishimira ku baturage b'abakongomani. Ganiriza uwo mwana uvuye ku ishuri nawe twumve. Uvuye ku ishuri? Jacques, uwo mwana uvuye ku ishuri. Usikie Kinyarwanda. Unaona je security ya Congo hapa hivi? Hapa. Anaona tu bien, mais watu ni bako kufa tu. Bako kufa usiku na mchana. Lakini ma security ilisharudia? Isharudia go bien. Mais crise ndio inakuwa. Crise? Muko mnatumika, franga ziko Goma wana.
Hakuna chakula franga. iko kazi na naona watu iko na jenga chakula ni nzuri. Chakula ni bien mais makuta ngine nimekwambia makuta njoo hakuna. Ndio. Tunakushukuru, ulishatoka kwa masomo? Mimi somaki mimi natumika 3 pine. Ulishamaliza? Ndio. Uko technicien? Uko unapata franga lakini? Iko sana. Utapata, usiwe na shida, usiwe na noma. Ndio. Bonjour. Comment ça va? Comment allez-vous? Bien. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ulishatoka kwa masomo? Si. Leo ni samedi, ulishafanya salongo? Tulifanya. Vilikuwaje? Vilikuwa tu bien, tulifanya tukifanya usafi wa vile. Abatumva ururimi rw'igiswahili uno mwana avuze ngo ikintu hano bari gukora umuganda wakozwe kandi wakoze umuganda mwiza. Ibi ngibi ni ibyo kwishimira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jacques, ngira ngo dusoza waza kwakira uriya mu mama, ngira ngo muganire umwe mu bantu n'ubundi bari butuganiriza ibintu bitandukanye ariko ni mu rurimi n'ubundi rw'igiswahili, kugira ngo ngushimire cyane ariko n'ubundi tujya kumwakira. Twagiye tugenda tugana rero mu buzima bw'abakongomani.